apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam brandaw. Gumatang ka itilugan mo. Wala nang. Tapno dati pag-service tayo. Nang runa kat manulaang mati agbibiyahe dito lugar tayo. Ay nawaw. Ada nga ron igatang mau. Panagkunak kat umanayan ti ornong ko nanang. Tay ka ba alam ko maabayadan ti gatangam. Narigat ti mautangan. Wala nang. Diyak met malipatan dagita abilin nyo kanya. Nasayat man nga ron no kasta. Uray saan ang inginaan. Tinapatag kat maaramat tayo. Wala nang. Kadwain naktong agpiliwan. Kaano aya? Inton Martes nanang. At dapay ngamin tinapatag nga aramidag inton bika. Ay nawaw, nakitam day jay bakal. Jay? Di ka barbarwalo ka na limabas bakal. Color light blue. Italang mananakitak day talukan dito'y lugar tayaw. Lugan siguro dagiti kalugaran tayo Amangan no addaman ng tigimatang itilugan na dita. Sino nga ta? Ay unay kamutin lakay. Masapul amamamot amin. Curious lang na tao. Sino man nga ta kadagiti karo ba tayo ti imbasin siya? Inton maamwam, apalam tumanan. Amangan ko na. No ma-inspire mo na tao ba ka? Nagadulaki di nga ibagbagam ditan. Agawaam kit di timangan, taado pa'y ti maaramid ijay garden. Di la mabalen nga itilikudan ti balay ti pangiparadam itilugan mo anak kaw. Ne, ita niya makagapumat nanang. Amangan no makita dagiti kaaruba ket apalanda. Sapay awan gate tayo. Nanang, kukuha tayo matidagaan na kaiparkingan ti lugan. Wen agam amumeten ti tattao ita panawan. Ay nananang, saan tayo naparikot da ita? Adameten kadakwada no ipalubos da nga apal ti agari iti kaungganda. Sana pa nagpasikat? Ngamay mayat no iti sangwanan ti pangiparadaak tapno mabantayan tayo matlaeng. Sa bagay, ada puntom anak ko. Ala, sumerkay kit din tag merienda tayo. At dati ginatang ko ang merienda. Umayak man, Mari Luisa. Sumrek ka, Mari Yolanda. Agyamanak, Maray. Ala, agtugaw ka Anya ti umay mo ibaga aya, Maray. Kayat kula ang timakiin nistoryakan ka, Maray. Agmerienda ka, Maray. Ada na ba ti aginatang ni Brando itay? Nabsugak pa'y, Maray. Uray no agmerienda ka latta. Sayang day ta. Diyak ka ba ilan nga ibusan? Ay, hun gayam, Maray. Lugan nyo ka day tinakaparada iti paraangan yaw. Ay, lugan ti anak ka, Maray. Lugan nyo madlaang. Lugan na tay sumapi man tigimatang, Maray. No may papan iti kwarta, talaga analaing nga agdiskarte ti anak mo, Maray. Wan matkit di piman, Maray. Awan may bagak iti anak kao. Asawa laengan ti kurangken ko, ana. Ay, ibagam ata sumapul meten, Maray. Mapmapanon ti tawon. Isubat ti kadayon ko nga ibagbaga. Jakam mo. Kabuteng nan samet ti mga asawa, Maray. Ay nawaw, makitkitam ti makitkitak ba? Tilugan ka di anak kaparada iti paraangan ti kumparem? Wan,
Ti kumparik mo't gayam ti makin kuka. Apay mata di na imbaga plano na gayam ti gumatang itilugan na. Kasta ti mayat lakay. Kasano ko maamayat ti kasjay? No adda planom, di mo ibagbaga iti uray asino man, taamangan no saan pa'y amatuloy. Adu ka dagiti demonyo itig-igid. Nasakit ti matada ang makakitkita nga agprogreso ti padada a tao. Naa, siya kasamot ti patamahan ba ka? Apay, demonyo kaya mo lakay. Munakan nga gaway ba ka? Sika ngay, di ka agawid. Dumagasak man pa itayan ti kumparay. Apay manan ijay. At dalang ti kayat ko ngay bagagan ko na. May papan ka di iti kabarbaro alugan na. Sikretok mo tanday jay ah. Nagadunga amom. Maamwak tumit lang no anya dayta. Ay nawaw. Agkape-kapay paray. Agyaman agparay. Nakitak ti kabarbaro alugan na nakaparada iti paraangan nyo paray. Ah, dayjay ka di? Lugan mo ka di jay paray. Uno binurot mo lang. Lugan ko pare. Gimatangak. Tapno adda ti pag-service mi. Narigat nga min ti ag-commute dito lugar tayo. Nangroon hakat man manumat ti agbiyahe. Fully paid data paray. Uno hulugan. Fully paid pare. Rugyam matan ati agurnong. Tagumatang kanto matilugan nyo kanibakat mo. Iti kasta, adda ti aramatan nyo amang i-deliver kadag itinatang nyo. Diyak pa'y masigurado, no kano paray. Amamag, supply lang ti garden may. Narigat ti progreso na kastuilaan. Adanto ka di pare. Ay, kwa paray. Mabali na buludag tilugan mo. Aramatak man mapanak iti barangay hall. Di ka madanagan. Taging ka barangay hall lang. Sana ka rumar. Ah, ay, pare. Pasensya ka na. Saan ko nga ipabulod ay talugan? Anya launa iti pagtanagan paray. Amok mo tagmanehaw. Uray kasanaw. Ikan kalangin iti pagpletem pare. Anusam ti ag-tricycle. Ngamin, talaga ajak ipabulod tilugan ko pare. Saan mat aga po ta imutak? Ngam kabarbaro ngamin dayta, pare. Apay dayjay anak kaw. Pimanaw mo ni kumparem kadi na pa'y naibos ti kapina. Nasakit tinakam na iti imbagak nanang. Ay nawaw, apayan. Jak ngamin pinatgan tikid daw na. Anya tikid daw na aya. Buluden na kano tilugan ko. Taramaten na ama pa ni barangay hall. Kahit, Iti imbagak amang tadaklangin iti pang-tricycle na. Pimanaw mo't. anya. Narigat mat ngamin no ipabulod ko day taalugan nanang. Ay una, narigat nga agpaisaw. Kasano ngay no may banggana dita. Sapay ka barbarulaang. Dahita ti di na maawatan nanang. Ay na, awanan. Kaguran akmanan ti kumparay. Nakamisuot kamot anagawid, Erneng. Una yan na kinaimot ay brandaw. Apay ni pare Brandong. Maminsan lang mata bumurudakan ko na. Di na pa'y kayat maut. Anya ko matibuludom iti kumpare maya. Ay katika barbarwalo ka na aramatak ko man mapanak iti barangay hall. Ngam di na mat kayat ngay pabulawd. Ikan kalangan iti pag-tricycle mo. Una na kiti kanya. Anyat pa nagkita na kanya. Rupat kwarta. Ay nawaw, amumit akabarbaro jay lugan na. How? Manong nga oras lang maut. Unay kan lakay. Respetom ti desisyon ti kumparem. Madanagan laki ti dayjay. Anya kumamot ti pagdanakan na. Kat kabaalak mo tagmanehaw. Gusto laang ti kumparem. Narigat magpiman no maibanggam ti lugan na. Apay, expert ka ayang agmaneho. No maaksidente ka nga eh. Anya ti planong nanang. Dumaray ka kadi iti bunyag ti apokom? Nag-text ka day ni Manang Muzen eh. Wen, no kayat mo kano, dagasenda ka dito'y balay inton madamdama. Ta nagpasentro da.
Itulod da kanto ti manugang mo numalpas ti bunyag. Sika nga di ka mapan. Adamat nga rod trabahok nanang. Ibagam nga rod ka ni manang mautadagasanak dito'y balay. Wen, agsagana ka nga rodain. Mabiit laang dagijay. Wen, agdigo sa kaon. Ibatim timay sa asusay no rumwar ka. Tama nga nuumununak nga agawid inton malam. Mutoy man ti chinelas ko bagaw. Ay nawaw, sa dino manen ti papanam, kunak man no aginanaka ita. At dalamapan ko kitaan. Ijay, Basta. na, addan samot manunda ka sa plano. Aho, daka sa plano mo ta sasawam dita. At dalamapan ko kitaan ko na ngaraw. Ay na, ha? Agyamak. Agluto kan tao, iti pangaldawan ta. Agawid ak mutla adagaws. Mabit laang na ito, alakad kaw. Kunaklakit din no asino ti simrag. Si kamagayam ernay. Makino maklaang nanang. Sa dinaw tinagapam. Ha? At dalaang inasikasaw. Ijay, Di talaang na, adaya tinakakatkatawa. Naragsakak laang nanang. Kas kalag balamot anak ko. Na- Bisin mon samot dayta. Mangan ka no mabisin ka. Saan akom kumporme ti katawam dita. Makino maklaang nanang. Agawid ak mutla adagaws. Tanagluto ni bakit kaw. Anya oras na nagawit kayo itay nanang? Alas 3 iti malam. Apay ka day? Sino mo't nga tati awanan ba ina nangugad iti lugan ko anakaparada iti paraangan? Anya? Masapol ang maipapintor manan day taalugan. Inugad-ugadan dakit din. Sapay naggunag. Inranada nga awan tao dito'y balay. Kita man. Amangan no naala iti CCTV. Aywan nanang. Kita akinton madamdama. Sapay la kumata na ala iti CCTV ti rupa day awanan bain. Sapay la kumaa. Taiso ti agbayad no ipapintur mo talugan mau. Agraman lugan anay parada lang di na paraangan. Pagtripan da pa'y. Una yan ti tao ita panawan. Ada ka din ni pare Ernie, Mare. Adda na panan na para Adda ka di masapol mo kan kwa na. Umay ko lang ibaga nga ipapintor ko tilugan ko nga inugad-ugadan na, Mare. Iso ti agbayad, Mare. Ay nawaw, saan ka amaawatan paray? Iso ti nangugad iti lugan ko, Mare. Naala iti CCTV ti rupa na. Inrana na nga awan tao iti balay iti kalman. Sapay nagguunag ti ugad na. Ato'y Mare, kitaan. Nauunag dagita iti personal. No kasta. Iti ayan nyo gayam, tinapanan na idikalman, ako na nga addalakad na. Uwan, Mare. Makita ti rupa na iti CCTV. Iso asaan na makapaglibak da ita akong parek. Amok ang nasakit tinakam na kanyak. Tasaan ko nga impabulod tilugan ko. Ngam saan ang maiparbang ti kasdya nga inaramid na. Ay no, mangibaba inday tao. Nasaya at mat, tanasapa ka anagawid, sika, Ernie. Abay ka day. Mapan ka iti ayan ti kumparem, itamat laang. Ay nawaw. Anya taramida kijay. Anya kumapay, pagsaritaan nyo ti bayadam kan kwa na. Apay ngamin anapan mo inugad-ugadan tilugan na. Nay, di kayag pabaso lakas taa. Inosente ak bagat. Awan ti amok no may papaniti na itabanag. Adda CCTV, impakita ti kumparem kanyak. Madlaw asika ti adda iti CCTV, iso adi ka makapaglibak. Anya? Ha? Di mo siguro impagarop nga adda CCTV da. Iso anaturod ka na nga ramid iti kalukwan. Anya nga ita, aggastos ka gapo iti kalukwam. Makitkitam ka diti inugad-ugad am alugan ko, pare. Pasensya kan pare. Sapay la kuma, tamapakawan nak. Uray mapakawan ka. Rumbang laang asikate agbayad no ipapintor ko man ang tilugan ko, pare. Anya?
Mingmingam ana imbag pare. Mingmingam da kita. Nagguunag ti ugad na pare. Anya ti inaramat mo? Kutsilyo ka di ti inaramat mo kada kita? Saan ka di maalay tinasayata sa ritaan, pare? Nalabas ti kasta nga inaramid mo pare. Masapol ama ipapintor ti lugan. Takas na ko nakitay. Nagguunag ti ugad na pare. Makikita mo tayo ta. Dakkel samot ti mabayatan, pare. Kadakila talaga. Magastusan ka. Iso nga itapay lang. Rugyamong dagdiskitar. Amangan no, da extra kwartam dita, nanang. Pangala ako mga iti kwarta, katawan mo't pensyon ka. Ay, nawaw. Kasano pa yun dita? Amangan no, reklamo ni pare Brandaw. No saan ka umano ko titikayat na. Day tatiga na bam, no ipalubos mo nga apal ti agari di tapusom. Kaya't ko lang mati bumalas. Iti anya aga po, katawan mo't tinadagsen abasol ti kumparem kan ka. Di nakalang pinabuludan, kastamot tan ti aramidam. Amok nga apal ti dadduma dita, ay nawaw ka. Oh, anya nga ita. Agparikot ka no pangalaam iti kwarta nga ibayad mo iti kumparem. Tulungan na kadiamang solbar iti parikot ko, bakal. Kabangalam daytan. Si ka mismo tinangaramid iti pagparparikotam kunak manen. Diyak kaya ti may pabarangay, iwan no may positive Facebook, bakal. Kat agpanunot ka iti pamuspusan. Ay, nawaw. Diyak mo na niya taramidag, bakal. Kasla mabagtita ka namang pampanunaw. Dayta ti ganabem. Dayta ti pagbanagam no ipalubos mo nga apal ti agari iti kaunggam lakay. No siyak ti sika, agbalbaliw kan. Saan nga amin abanag katrumbeng nga apalam? Ay, nawaw! Agbalin ka anaragsak kadagiti naragpat ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Taamangan no isupay ti mangitundakin ka iti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.